Need someone to edit all of that for you? We got you. So, check us out at abutivoice.com. Alternatively, send an email to info@abutivoice.com. Xiyenge lexi xa Shangani Gang xi tisile eka n'wina hi The Juta Cafe hi ku tirhisana na Ibatu Media. Xangi. Hey, ikhale nga record say nabo ma 2 weeks nga post lungisa swin'wana swa na technical issues tingakona na technical issues la ku move na studio technical issue yini Xitsonga technical issue I ku technique i kwetlembeto wa vuhaxi vakona va ta correct va kona loko ku vulavuriwa ku yiwa mahlweni swa ku lulamisana mi ta vonana na swo loko se mi kha mi edit so ivi hi khensa support ya n'wina hi ya valandzeri va Shangani Gang sweswi hi le ka 222 madzana mambirhi na makume mbirhi hi laha hi nga kona sweswi ivi mi nga rivali ku like subscribe mi tlhela mi ringa na notification button mi ta kota ku vona ku loko se hi release leswi hi release so every week episode ya namuntlha yi tisiwa ka n'wina hi Bila ICT va fambisana ngopfu na swa computer computer changana marito lama fanele hi makumela nkarhi I computer va fambisana loko u lava internet u lava computer yintshwa laptop machudeni loko u lava computer yintshwa loko u lava internet either fiber or u lava net Wi-Fi tihlanganisi na Bila ICT solutions. Bila ICT solutions, they are inspired by innovation. Loko u va lava nga kumaka www.bilaiCTsolution.co.za or u ya ka info wa sendela email ka info@bilaiCTsolutions.co.za u ta va kuma kwala loko u lava either u lava computer ya bokisi or u lava computer liya ya laptop or u lava iPad and se va xavisa na mchini yo xavisa antivi kumbe swi veke kahle va xavisa mchini yo xavisa yoko va mhani lava vo xavisa magwinya laha masayitini ma le xitaratini mi nga ha khomi cash va famba va mi roba mi ti kumela xichinana xa n'wina loko munhu a lava wa swi kota ku tap hambi ku ri 2 rand hambi ku ri mali muni and then mi kota ku famba mi ri cashless mi va cashless na n'wina na lava vo xavisa ku switaratini vo xavisa tiwayipara lomuya tikhoroseni lomuya wa tikuma ri na xichinani xa wena vanhu va nga ha ku byeli a mi khomi cash u ti fambisela bindzu ra wena so ti hlanganisi na Bila ICT Solutions ka episode leyi nga hundza mi kombe support yin'wana yikulukumba ngopfu hi vone episode leyi nga hundza yi tshame ka woma 2,700 2.7 hi Xichangana I 2,200 wa madzana so support leyi mi nga komba yona yi le henhla ngopfu and loko a mi yo subscribe hinkwenu laya n'wina laha mi nga hi support a nge ri kule ngopfu sweswiwani se hi kombela mi continue mi hi supporta 2.7 liya yi nga watcha please go and like and subscribe hi ta kota ku ndlandlamuxa nongonoko lowa so hi khensa support ya n'wina namuntlha hi tshame na vakulukumba vambirhi I vatsari va tibuku va ri vambirhi boti Ntsako Nhombelani na boti Enock Shishenge boti Enock Shishenge boti Ntsako ma swi tiva ku ku na episode leyi nga va na yona se vona hambi ho ka hi nga tlhokovetseli ngopfu ka vona hi ku ma va tiva se I nhundzu ya kwala miphati ya kwala ya ma ha ri va ri muendzi hi Xichangana se boti Enock I mudyondzisi na muhumelerisi na mutsari wa tibuku swo tala mi ta twa hi vona kwala
na leswi va nga ta kha tlhokovetsela na swona munhu Mashava u shapu namuntlha umiyele ngopfu Ntsako mitwa ka Ntsako mitwa ka ila wi wo potwana ta vuya namuntlha but Enock kumbe sungula hi n'wina mi ngo hi tlhokovetsela ku mi mutsari leri nge yini mi mutlhokovetseri muhumelerisi mu mudyondzisi leri nge yini no vona mi joke na kepisi ya mkhonto yisizo kumbe ka mi ri kwalaho ya no a swi hlamarisi ngopfu ku va mi vona ni mbale xidloko xa mkhonto yisizo ni ehandleni ka ku va ni ri mudyondzisi ni tlhela ni va museketeri wa mutshami wa xitulu eIvory Midrand eka xiyenge kumbe eka union ya SATU. Ndzi munhu loyi a tlhelaku a va a gingirikela swinene timhaka ta tindzimi ta xintu. Ni munhu loyi a nga tsala swinene ti-article eka ti-newspaper to hambanahambana la South Africa ni karhi ni yimela timhaka ta tindzimi ta xintu. Ni tlhela ni kuma masagwadi yo hambanahambana kusuka eka ku dyondzisa eka ku tsala ni fambi matiko yo hambanahambana la ni nga hakelangiki na nchumu ku ri timhaka ta ku tsala huma ka matiko yo ringana kumbe ya tsevu eAfrika ni huma etindhawini to fana na vo Wales, United Kingdom hikuva ni karhi ni endla migingiriko ya ku tsala a no tsala tibuku ntsena ni tsala ti-article ni tsala tibuku ta vutlhokovetseri ni tlhela ni tsala na ti-novels ku na novhele yin'wana ya muhloti wa tinyarhi la leyi nga kona hi yin'wana ya tinovhele leti ni nga ti tsala leyi loko mi yi hlaya swi tika ngopfu munhu a yi teka a yi veka etlhelo a lava ku tlela swa antswa munhu a biwa hi xithongwana loko se vurhongo byi fikile hi matimba loko a ri ku yi hlayeni i buku ya matimba swinene ni munhu loyi a endlaka migingiriko yo tala ni ve ni kuma masagwadi yo hambanahambana lama ni nga loko no ma hlaya ma nga va ma kha ma fika ma hindza kombo kumbe ku fika kwalano na swin'wana hi mayelana na migingiriko leyi ni yi endlaka na sweswi loko ha ya emahlweni ku na swo tala leswi ni swi endlaka loko ni humelerisa tibuku ta Xitsonga ngopfungopfu lexi endlaka ni humelerisa tibuku ta Xitsonga i mhaka ya ku ni vona ku ri na timhaka ta ku vanhu vo tala a va tekeli tindzimi ta hina enhlokweni and tindzimi ta hina ti kumeka ti fa hikokwalaho ka sweswo ku va mi kota ku vona ku ririmi ri hluvukile swi ta vula ku ri mi fanele mi tiva ku ririmi rere ri na tibuku to tala leti faneleke ti va ti ri kona ku na vunanga byo tala lebyi nga humelerisiwa hi ririmi rere ku na migingiriko yo tala leyi endliwaka hi ririmi rere hi ta va hi karhi hi vulavula hi swona hi kota ku vona ku hi swihi swin'wana swa migingiriko leyi vanhu a va fanele va yi endla hi tindzimi ta vona va nga ri ku yi endleni eka nkarhi wa sweswi ku nga va ku ri timhaka ta dyondzo ku nga va ku ri timhaka ta vuhumelerisi na timhaka ta ku loko vanhu va karhi va chumayela lomu tikerekeni va chumayela hi xilungu na swin'wana mara hi ta va hi karhi hi swi languta loko hi karhi hi ya mahlweni ya so Enock Shishenge loko a ku ri timhaka ta ku ni la ta vulavula hi xilungu a ni ta ku I am I am an activist and a revolutionary watchdog who normally believes in his own consciousness. So loko munhu a nga ri na ku kota ku twisisa ku ri hi yena mani kumbe la a humaka kona hi kwihi swi endla ku ri a nga koti ku tiva ku u fanele a va a ya kwihi se hi ndlela yaleyo tanihi mutsari hi mudyondzisi na swi tiva ku ri ni lava ku ri leswi ni swi endlaka swi ya kwihi nakona swi suka kwihi swi kongoma kwihi inkomu loko mi karhi mi vulavula ni twi mi hlaya mhaka ya ku buku leya i muhloti wa tinyarhi yi nga va kha yi suka ka Maxaka i xivulavulelo kumbe xivuriso ti vuya hi yena se
i ndlela ya ku pfuxa swilo leswi ya phela vana vo tala va masiku lama a va ha swi tivi swi fana na sweswo ya matlhelo ya tibuku ya lava xilo lexi va xi vitanaka i technique technique i rito leri nga tekiwa kusuka eka ririmi ra xilungu mara ra tirhisiwa na le ka Xitsonga hi ku halombelana marito na swin'wana se loko hi vulavula hi muhloti wa tinyarhi i xivuriso lexi xi nga hetisiwangiki laha mi ta vona ku ri na eka buku leyi ku na ti-dot to ringana ta 3 leti kombisaka ku ri se leswi vulaka ku ri i muhloti wa tinyarhi loyi ti vuyaka hi yena mara na ka muhloti wa tinyarhi a ko vula timhaka ta ku ri ku va munhu ntsena loyi a kumekaka a karhi a karhata eku heteleleni a kumeka swi vuya hi yena ku na timhaka to tala leti kumaku hi vulavula hi tona laha ndzeni ku na timhaka ta rirhandzu timhaka to tsakisa ni twa ni tsakela na ku loko a no mi hlayela nyana ndzimana yi ntsena mi kota ku hundza ku ri ku humelela ni ya tsavula a xikarhi ka buku ni nge hlayi buku hinkwayo ni ta hlaya ndzimana yin'we leyi mi faneleke mi kota ku twisisa ku ri matsalele ya mina ma nga va ma ri njhani laha veri Zodwa a ri nhwana wa malembe ya 23 a nga lehangi naswona a nga komanga a ri exikarhi a pimekile kahle a ri na miri wo n'wi ringana wu tlhela wu n'wi fanela a nga tshukangi a ri na ntima wo vonikela loko a n'wayitela a wu boheka ku pfula meno na wena u hlekelela hambi u nga swi lavi xikandza xa yena a ku ri lexa rhandzavulanyana xo anamanyana na matihlo lamakulu yo tshamela ro copeta onge i tuva ra gugurwana loko a ku languta a wu twa u khomiwa hi rhumbyana futhi hina va vutoya a hi khomiwa hi xirhami na matsolo ya sungula ku gudlagudla milomo ya yena a ku ri leyo vevuka yi tlhela yi hatima hi ku totiwa mafurha ya gogo na matino lamo basa onge yo chukuchiwa hi meleke ya clover eOlfantsfontein a tlhela a bazela hi tixiyile to ringanela onge ti yo tsemetiwa ta tima byi ta tumbuluko a nga rhandzi ku pendapenda milomo yi tshuka ku fana na leswi hi swi vonaka masiku lawa loko a tshika a yi pendile a yi penda hi pensele ya tima yo fambelana na muhlovo wa xikandzanyana xa yena a tlhela a katekisiwa hi swi tshama hi swona a ri na swo tindava wa ndzi twa ku n'wi languta ntsena a wu vheta u ti anakanya u ri ku khayimeni ka ntlambu wa tihomu u ti heleketa eka dlamini u ri wexe u nga rhumisi no rhumisa Zodwa a sasekile swin'wana swo tlula mpimo a ko va tshembe a nga kona wanuna loyi loko a hlangana na yena a nga hundzuluka a cingela laha Zodwa a nga hundzuluka a kongoma kona loko u cingelisa sweswo a wu ta vona loko a famba swo tshama hi swona swi ku 10 to quarter to sweswo a ni swi tivi ku a va ri a mi swi hlaya kwalano kumbe mi ri ku describe-eni ka maxaka swi le bukwini swi le bukwini a hlaya a pfula buku liya a fanelaka a swi kuma loko munhu a tsala u fanele a kota ku koka rinoko a koka na miehleketo ya munhu loyi a nga ku hlayeni ku munhu a kota ku va a navela ku hlaya ku twisisa ku ri Zodwa a ko va ku ri munhu wa njhani se na sweswo loko moya mahlweni mi ta swi vona ku Zodwa a ku ngo va munhu loyi a yo yimeka ntsena kambe na miehleketo ya yena a ku ri miehleketo leyi a yi tshamisekile kambe leya swin'wana mi ta swi vona loko n'wina hi n'wexe mi hlaya buku leyi yi lava ku hlayiwa hi hina Vatsonga ku hi kota ku hi hlayisa ririmi ra hina ra Xitsonga i buku leyi nga fuwa hi ririmi mahlamuselele swigaririmi swikhavisa ririmi hi ku hambanahambana ka swona swi kona laha ndzeni hi leswi hi fanele ku hi hlayisa tanihi vanhu va ka Gasa ungeza wena la ku nghenisa ngwenya leyi nga tshama leyi mi kumana njhani na ngwenya leyi Okay, so Kulukumba Shishenge i buti muhumelerisi mara xa nkoka i ku va ni dyondzisa ririmi ra Xinghezi loko ni ri ka grade 11
so ni leswi ni nga xiswona John hi mhaka kulukumba loyiwani u languteka a tsakama mara xikhalabani xa kahle so i munhu loyi a tsakamaku hi timhaka ta migingiriko ya yena ku gingirikela ririmi ra hina ku ri kula na timhaka ta tipolotiki but i munhu kulukumba loko ni endla grade 11 a va hi dyondzisa novhele yin'wana ya winners ya ku ri short stories ya winners i munhu loyi a nga tirha ka ti-radio ta ku hambanahambana of course vo Univen na swin'wana na swin'wana so i boti xidzi hala tlhela va mudyondzisi wa mina exikolweni handle ka ku i boti and then ku va vona va nga va muhumelerisi wa mina eka timhaka ta ku tsala tinovhele ti-poetry and all those things so i munhu loyi a tlangaka ti-role ta ku hambanahambana evuton'wini bya mina na vona hi hambana so vutsari bya mina byi kondleteriwe hi vona loko ni ta sungula ku tsala vo ni fonela va ku hi mfumo hi le ku tsaleni ka buku ya ku tsundzuka n'wana wa munghana wa hina Moses Nzama Kaizen Mtileni moya wa yena wu ye emahlweni wu etlela hi kurhula hi la ku n'wi xixima misa loyiwani and then va kombela tipoeme to karhi or switlhokovetselo swo karhi aka mina se mara ni ta sungula ku hi mhaka leyiwani then ni tsala yi va tsaka hi swona va ku se u fanele u humesa buku so hi hlangana hi ndlela yaleyo aka vutsari mara i munhu loyi a nga va na xiava vuton'wini bya mina kusukela loko ha ri a high school na swin'wana swi vula ku loko ha ri high school va vone swin'wana eka mina kumbexana loko hi vulavula kha hi nwa tiya ya leyi nga ku yimena namuntlha va kha va vona swin'wanyana ka mina then va ni kondletela ku ni tsala so na tibuku to ringana va ma-9 hi mhaka ya vona leti mi ti vona ku lawani ti nga talatala xin'wanyana ku na novhele ni nga yi tsala yi suka ka xiphato xa vona so va tsale xiphato lexi xi pfulaka buku yo karhi ya mina lawani yi tlhela xi yi tsala so ivi mina ni ta na timbambu swivindi mhori na swin'wana na swin'wana swi endla novhele so i munhu loyi a nga na matimba swinene eka timhaka ta vuhumelerisi bya matsala ya Xitsonga na swin'wana na swin'wana so hi leswi hi nga hlanganisa swona na kulukumba loyiwani so hi ku ya hi mina loko ku ri a ni ta tirhisa ririmi ra Xinghezi ku va ni va describe a ni ta ku it's a walking library hi ku komisa it's a walking library i library ya yini mi ta swi twa loko kha mi yi phendla kusuka hansi mi ya ehenhla ku phendlelo ra n'wina ri njhani swi na n'wina kwalano loko ni langutile laha ni vona poem yin'wana ya Atifani mi vulavuli hi vona mi ku ya Enock Shishenge ya hlambela kunene swin'wana swo tano mi nga hi tlhokovetselela mhaka yaleyo ku kumbexani mo ni mi hlayela poeme leyiwani ku na van'wani va ta kota ku benefita so poeme leyiwani of course yi inspire hi vutsari bya vona mara hi thye ku atifani atiyelani a ti ringani ti nga ku kanganyisi ya chipi magayisa yi dzikile a yi yimeleki n'wina kahlekahle tsale ra n'wina mina ri ni khomi kahle hi ku ra mavondzo ka kwa last time ni hleketa swin'wana sweswi se mi ni tisa hi tin'wanyana se mi hleketa yini hayi okay mo ni hlaya ni heta kumbexana okay mo ni sungurisa atifani atiyelani a ti ringani ti nga ku kanganyisi ya chipi magayisa yi dzikile a yi yimeleki yi lava u nwe stameta ya Enock Shishenge yo hlambela kunene ya Ngomani yo rhayima ya VN Manganyi yi aka miri ya Mahomani HS ya n'wevha ya Michael Makhuvele ya mbuwetela ya Miyela Nhlungwani yi govola ku tlula ribya ya Ntimbani na Mongwe ya khongelela kasi ya Sidwele Mthombeni yi humesa mihloti ya Discharge Chirinda yi tiyisa vukati ya Nhlulo Mtileni onge yikulu eka yena ya N'wajika yi entile ya WC Mkhavele ya Ngundzuvanya ya Shila wa vutlhokovetseri yi vatlekile ya Machave yi tlhokovetsela hi ku komisa ya mina N'wamalini u ri Dikilda vanhu Alexander va le madzimu ve yi vatleke ku vatleka yi pfefa vofu naswona ya nyokovela yi tlhela yi pengisa ina tipensel ta hina a ti fani naswona a ti nga fani a ti n'wevi maphepha yo fana naswona a ti vatlekanga ku fana futhi na matimba ya tona a ya ringani kambe ti kurisa ririmi rehi maxaka va hi byeli ku va hleketa yini kambe ku swi twa
mina matsalelo ma Ntsako ma ni tsakisa hi ku ma ta ma ndlisa ku yini ene nga ri the way ti-poem ta English leswi mina ni nga dyondzisa swona loko wa ha yi hlaya yi ku yisa kun'wanyana ivi loko se u yi heta hikuva se u twisisa ku humelela that's why loko ni ku a ma ni khomi kahle ni vula ku ma ni tsakisa hayi ku a ma ni khomi kahle loko u hlaya ne yi ku endla ku u nga yimi u hlaya u za u ya fika makumu la ku twisisa ku poem leyi a yi vulavula hi ku ya fika makumu ku na ti-poem leti loko u yi hlaya u hetele u yi tshika xikarhi because a yi va ku jaji na ku vanhu va le geregereni ta Ntsako yi sungula henhla loko u vheta sungula hi layini yo sungula yi ku dirhi ni yi ka layini ya vumbirhi famba ka layini ya vunharhu u za ya fika maheteleleni and I think tsalelo ra n'wina ne ri unique ri tele ngopfu ka Xinghezi ka Xitsonga ndzi tshama ni hlangana na rona ngopfu so ri ta ni tsakisa hleketi ku ri leswi a ni hleketa swona hi ku languta leswi ni nga hlaya swona swi nga ka swi vula swona swi nga teka ka swivula yona influence yi kona laha cause ni twana leswiya swa zodo that's why ni vutisa ku lexiya ne loko wo za yi sungula a swi simbuli ku nga yi tshika kona ta ku hetelela u twisisa the character ya zodo la ku twisisa whoever is involved around there ma twisisa hi ndlela yaleyo i xilo leswi ni nga swi pick up ku ri no loko mi ku u nge yi tshiki sweswo swi sungula kwalaho xin'wana one thing lexi a ni ta xi vutisa ne i mhaka ya ku ka ntirho lowu mi wu endlaka hinkwawo wa ku tsala and all that a ni ha swi tiva ku ri loko u lava ku tumbeta xilo xi tumbeti matsalweni xi nge kumeki loko mi langutisa ka nkarhi lowu mi nga wu spenda or lowu mi nga va ka industry leyi mi tirhana na sweswo hinkwaswo ku na xilo lexi or n'wina yourself ku na leswi mi swi endlaka ku ri mi involve vana lavatsongo cause I think loko n'wana a ha ri ntsongo swi simple ku n'wi benda rambu u n'wi toloveta xilo va kula na xona then ku va habit ku va culture somehow so lexi ni xi tivaka i ku hina na mina I'm guilty na ti-PS ta mina tin'wana ti-guilty swa matsalwa a hi hlangana ngopfu na swona mara loko mi swi langutisa ka ti-Twitter ti-Facebook all these social medias ku na matsalwa mo karhi hi lava matsalwa lamatsongo so mara ma xiphathi yo fana na lexi of which ni twa ku ingaku xi na mongo wu kulukumba hambileswi ni nga xi twa hinkwaxo a hi swi landzeleli ende ni twa ingaku maybe wo lava ku khayimiwa ku na ku khayimiwa karhi u fanele ku humelela obviously kun'wana na kun'wana ku fanele ku va ku ri na ku khayimiwa ku rhangeriwa hi munhu just like you said Nhombelani ku ri he assisted you ka swin'wana na swin'wanyana and all that ni twa ingaku i yini swi nga endliwaka ku ri hi tikuma hi ri na that hi builda rixaka ro fana rero lexi mina ni hleketaka xona i timhaka ta ku ri ma vona loko vana va ha ri vatsongo ngopfungopfu vanhu vo fana na hina hi tirha na vana eswikolweni va ha ri vatsongo ku kumeka ku ri na ti-competition to hambanahambana leti ti endlekaka hi timhaka ta ku hlaya number 2 ku va hi kumeka hi endla ma vona swilo leswi swa ti-book club laha ku nga ta hlayiwa tibuku ta xintu ivi ku va na mathicara kumbe xana vanhu lava rhandzaka ririmi lava nga ta kota ku va swi fambisa swo fana sweswo kutani hi swi teka hi swi fikisa eka masiku lama hi nga ka mona na swin'wana na swin'wana ku nga va ku ri timhaka ta ku loko va hlaya switlokovetselo va hlaya hi ririmi ra vona ku nga va ku ri Xitsonga Xizulu kumbe tindzimi tin'wana leti nga tindzimi ta xintu kutani hi swi teka hi swi vekela ka ku nga va ku ri ka vo YouTube ku nga va ku ri ka vo TikTok na swin'wana na swin'wana leswi swi ta endla ku ri vanhu vo tala va kota ku because ku na vanhu vo tala ngopfu lava follow swo fana sweswo podcast yi followa hi vanhu vo tala nkarhi wun'wani mi fanele mi ti nyiketa nkarhi ya ku loko ku ri na vanhu lava endlaka swa ti-book club va endlaka swa ti-poetry sessions fana leswi hi swi endlaka xikolweni mi kumeka mi ri kona laha mi nga ta teka ku mi humelerisa swilo leswiya swi hanya swi kota ku swi koka rinoko eka vana lavan'wani lavatsongo kutani hi ndlela yaleyo va ta twa va ri na ku navela sweswi ni na vana vo tala lava va every Wednesday every Thursday hi hlangana ku ri timhaka ta vutlhokovetseri timhaka ta drama and lexi ni xi endlaka ngopfu mina i timhaka ta ku ri
ni kota ku ni hlohlotela vana ku va kota ku va endla swilo hi ririmi ra vona hi ku loko ho lava ku landzelela ngopfu xilungu a xi nga ta hisa helo kambe xi ta va xi kha xi hi onhela hikuva xi hi dlayela ririmi ra hina kasi hi nkarhi lowu hi nga ka wona hi fanele hi languta ku ri a ko va timhaka ta ku tsala ntsena a ko va timhaka ta ku vulavula ka ti-radio to fana na Munghana Lonene kumbe ku yimbelela hi Xitsonga swi teletele leswi hi nga swi endlaka migingiriko leyi hi nga yi endlaka ku hi kota ku hi endla yini hi hlayisa ririmi ra hina ra xintu ku nga va ku ri Xitsonga, Xivenda, Sepedi na tin'wana ti nga kona kwala Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo hi nga kota ku va hi hlula maybe ku ngetela mi nge zamita laya ku na tibuku to tala la ta mi nyika xikombiso hi leyiwani a yi se kandziyisiwa leyiwani okay yi kandziyisiwile mara a yi se za yi xavisiwa se lexi xi endlaka xin'wana na mkhulu lawani i ku va hi teka swiphato kumbe swithlokovetselo swa vana lavatsongo hi swi kandziyisa aka tibuku ta hina ku na xithlokovetselo ka buku leyiwani na le ka leyiwani xi nga tsariwa hi n'wana loyi a nga na 14 wa malembe ya ta kombela ku mi hlayela xona so hi ndlela yin'wanyani swi endla timhaka ta ku ri hi va kha hi kondletela vana ku ri va kota ku va va tsala loko n'wana a ri na 14 years a kuma xiphato xa yena or xithlokovetselo xa yena xi ri aka tsalwa ro fana na leriwani leri nga tsaliwa hi munhu nkulukumba swi endla ku ri swi n'wi hlohlotela ku a tsala buku ya yena ene n'wana loyiwani ni n'wi kombelini ku a tsala ti-poem or swithlokovetselo swo ringana 30 u le ka number 22 sweswiwani ku ri ta kota ku n'wi kandziyisa n'wana wa 14 years a ngeza a ya ne le u le ka 6 ya 14 ile grade 9 ya kwalaya so ni ta kombela ku mi hlayela so swi endla ku ri vana va lava ku tsala tibuku to tala leti nga lawani ti na vana vo tala lava tsandzekaka ku ti kandziyisa vona hi voxe se loko hi humesa buku yo karhi hi teka swithlokovetselo swa vanhu va 5 nyana hi va vekela laya va kota ku kandziyiseka na vona because loko mo cheka publishing khale a yi ri privatized or a ku ri na leswi hi xilungu hi ngo i gatekeeping mi kuma ku vanhu va swi lava ku tsala va kandziyisa mara a va fikeleli aka timhaka ta ku va endla tano so mo ni mi lavele xithlokovetselo lexa n'wana luya mi twa mongo wa kona ku n'wana wa malembe ma 14 mara u tsala njhani swilo leswiwani ene u vulavula hi ku hlayisa ndhavuko wa hina so u xi vule ku ri u xi che ku ri who am I so xi tsaliwe hi Ntsakiso Baloyi Chivirika who am I if my culture is stripped from me who am I without my afro who am I without my voice who am I without my Tsonga roots who am I if all this is stripped away from me who am I so i n'wana loyi a koxometaku timhaka ta yena hi ndlela ya xiyimo xa le henhla mara loko mi cheka aka Afrika bya hina khale a hi nga mbali misisi ya vanhu van'wanyana sorry mashaka ku va ni vula leswiwani mina mi kumeka mbali misisi yin'wanyana kasi mashaka hi mbali misisi ya vanhu van'wana so loko vanhu va fika madorobeni va chava ku vulavula ririmi ra hina ra Xitsonga kumbe ra Xivenda, Xipedi, Xitswana va titumbeta aka a hansi ka tin'wani tindzimi so mara n'wana loyiwani u ri loko mi ni tekela swilo leswiwani hinkwaswo ni ta va ni ri mani swi fana loko ni famba ni lo tani hi ndlela yin'wanyana so i swilo leswi nga ku swi endleni na mkhulu lawani ku ri vana lavatsongo va lava ku humesa matsalwa ya vona hi va kondletela na swin'wana na swin'wana mkhulu va tatana yin'wanyana lawani ya n'wana wa ka hina wa ka Xirinda ni masito wa ka Xirinda hi nghena ndlwini hi ri vambirhi huma hi ri vanharhu kona tintombi ka Xirinda na ya n'wana loyi Precious u tsali inovhele leyi u tsali nkarhi a ri na malembe ya 19 lembe leri nga hela a amukela award ya vunharhu Pan South African Language Board yi n'wi nyike award hi mhaka ya buku leyi yes i n'wana loyi a nga tinyiketela ku va a tsala swo fana na tinovhele na swin'wana se loko mi kuma ku ri swilo swo fana na leswi swa humelela vana lava vatsongo va swi vona ku ri swa koteka ku munhu a ri na malembe yo ringana 19 a humesa novhele leyi nga ta tlhela yi wina ti-award swa ta loko na vona va nga swi kota ku endla sweswo se hi yin'wana ndlela ya kota ku va hi hlohlotela va yisa mahlweni timhaka ta ku tsala n'wana loyi u tsale novhele leyi nga na mapage ma 50 so kwa ku tsala yena ntsena ya u kota ku summarize a mi nyiketa xitori novhele leyi a yi ri ka category leyi ri na Benny Mayengani na Sandland
Mansandle Chavala mara u vuye na sagwadi n'wana loyiwani a kha a compete or a kha a khidana leti kulukulu so swi komba vutshila lebyi nga kona aka vanhu va Matsonga or Machangani ku angarhela Ntsanga kuna swilo swo tala behind vutshila lebyi nga laha mara vana vo tala a va na information a va se swi tiva kahle nga kuna link yi nga tshoveka laha ku va kota ku fikelela information leyi va kona vanhu vo tala va kota ku tsala mi kuma u le xitandini le andzeni a xitandini mara ka Jose aka Matiyana kuma ku una byona vutshila byo tsala mara a xikolweni lexi a nga le ka xona xo sungula a ku na hlohlotelo information yini hi Xitsonga a ku na ku nyikiwa that information vuxokoxoko ma twisisi because na mina na tsundzuka na ha ri ntsonga a ni swi kota ku tsala mara ni fiki ni kanganyiseka kun'wana ivi ni swi tshika hi mhaka ku hlohlotelo a nga ri kona a ku ri leyi a na ta vutisa yo kahle ku timhaka ta dyondzo a Afrika-Dzonga kahle hi yime kwihi ngopfungopfu loko hi lava ku langusa ematikoxikaya cause loko ni lava ku langusa hala hi nga kona hala majoni swilo swo tala swa ha landzelelisiwa timhaka ta vutsari timhaka ta mitlangu va nghenelela sweswo mara loko mi ya kaya sweswo swo ka ha ri hava ene tshame hi vulavula hi swona swilo leswiwani which is i swilo leswi mina personally ni vona leswi swa ni dya because n'wana loko a huma xikolweni hi 2 from 2 until 6 namadyambu u ndza yini ma twisisa nyana so I think kuna something xi nga ri kahle ka dyondzo ano targeta ngopfu Department of Education or ndzawulo ya dyondzo ni no zama ku la ku kombisa ku na swin'wana swi xotaku leswi swi ri kona na swa handliwa hi ku ya hi n'wina mi swi vonisa ku yini mavonelo ya n'wina manjhani ku katsakanya leswi maxava vulavula hi swona ya loko ho languta ngopfu eka timhaka ta dyondzo i ku khale a swi komba onge loko munhu a ri mudyondzisi i ku va munhu a vitaniwile ku va a ta kota ku va a tirha ntirho wo fana na walowo mara loko mudyondzisi ku ri mudyondzisi loyi loko a pfuka nampundzu a ya ku exikolweni a fika a nghena xitafuku xa yena a teka textbook a ya tlilasini a fika a dyondzisa vana a tlhelela staff room loko bele yi ba loko xikolo xi huma a teka beke ya yena xikhafuthini na tibuku ta yena leti a faneleke a prepare-la mundzuku a famba ya kaya dyondzo yaleyo a yi lulamanga loko hi vulavula hi ku ri you teach a learner holistically swi nga vula ku ri u kota ku dyondzisa n'wana hi ku helela n'wana ku na vana vo hambanahambana ku fana na un'wana mi kuma ku ri u karhata ngopfu xikolweni mara loko a tlilasini ya mina ya vutlhokovetseni a fika a endla drama hi ndlela yin'wana mi tlhela mi hlamala na n'wina so ku na vana vo tala ni tsundzuka ku na mufana n'wana ka adulting ka Showmax ku na mufana n'wana va vitana ku Gintsi mufana loyi a dyondza laha xikolweni laha ni dyondzisaka kona mufana loyi a swi kota ku fika assembly a imitator principal hi ndlela yin'wana yo hlamarisa ku na munhu wo fana na Tibos loyi a ri ka Skimsani a nghena laha xikolweni xa mina ku na munhu wo fana na Likawu wa drip a nghena laha xikolweni se ko va no ka ni nga vangi na laki ya ku ni ta na buku liya hi nga na switori swa vona ku na vo Dr. J va teletele nyana vanhu lava hi nga tsala buku hi vona laya se ku fanele ku va ku ri na munhu wun'we loyi a nga an activist one way or the other a kota ku languta i-talent eka vana hi ku hambanahambana ka vona a xikolweni xa mina loko sweswi mo fika ni ku milava mina kumbe n'wana a fika a swi tiva ku wa yimbelela na mathicara ma ta ku why u nga yi ka Shishenge se swi vula yini sweswo na swi vula ku
xikolo xin'wana na xin'wana a xi fanele xi kumeka xi ri na munhu loyi a kotaka ku va kumeka xi ri na xixenge ya ku ya ku tsariweni ka thikithi ya everyday va ya ku tsaleni ka thikithi va heta ku horiwa ku yiwa kaya dyiwa hela i xihoxo xikulukumba ngopfu lexi hi nga na xona se xikolo xin'wana na xin'wana xi fanele xi va xi ri na xixenge hi ku loko xikolo xin'wana na xin'wana xi ri na xixenge ku huma vanhu vo fana na humarikana la marikana a nga dyondza kona ku dyondzi Floyd Xivambu ni fikeni good morning a good morning sir se leswi vulaka ku vanhu vo fana na lava ku na ku swi na ngati ya wena ya swi kota ku humesa vanhu ni humesi mizelo no n'wi humesa ni fika ni nghena laha ni fika ni vulavula hi xilungu good morning sir mi vona na lavo se sweswi vanhu va kona va teletele va le handle va le ku cinceni loko ri xile na ndzuni se loko ri xa munhu u fanele a kota ku twisisa ku ri tanihi mudyondzisi i yini lexi a xi pfukelaka ku a kota ku a ya xikolweni loko u fika xikolweni a wu fika u tlela na swin'wana na swin'wana u fanele u swi tiva mavona loko mo languta RCL leyi ni nga na yona sweswi na swilo leswi va swi ku TLO teacher-liaison office ku na vana vo tala lava va ka ti-SRC tiyunivhesiti endzhaku ka loko va hundzile mavokweni ya mina se ku na swilo swo talatala ngopfu leswi ni nga swi kota ku swi fikelelisa swi fika laha xikolweni sweswi hi na partnership na Trevor Noah ku na vana vo ringana 100 a Ivory Park ku na holo leyi yi nga applyiwa through mina personally ya laha xikolweni fanele ku yi akiwa mara vana lava va 100 a va swi tivi hi mina ka sweswo a va swi tivi total sweswi ku na program yin'wana leyi fanele ku va ri Columba yi fanele ya dyondzisa vana va 12 va ta kota ku cinca xikolo sweswi RCL hi 5 ku ya fika hi 7 ta teka na mathicara ya va dyondzisa ku va fanele va endla njhani swilo ku na Ernst & Young na yona a yi promise hall yo fika yi nga ha fikeleli na swin'wana mara ku na vana lava kumaka tibasari loko na ku dyondza kun'wana lava ku dyondza kona i swilo leswi swi lava munhu loyi a nga na tihlo na ku kota ku twisisa ku loko hi vulavula hi dyondzo hi vulavula hi yini a hi vulavula hi timhaka ta ku fika laha ya mahlweni u ku loko u vulavula hi xifananisi u fanele u tirhisa xiritwana onge tanihi u kombisa leswaku xexo i xifananisi swi helela kwalaho u fanele u huma lahaya onge loko mina na wena ho tirha swin'we hi kota ku vona ku ri xikolo lexi ya emahlweni hi tindlela leti na leti kutani mi teka xiboho xa ku mi kota ku endla sweswo na swin'wana se ku va na xiphiqo hikuva vanhu vo tala sweswo swa ku munhu u dyondzisa English u fanele a tiva ku ti-concord mistakes ti tirhisiwa njhani munhu u dyondzisa maths ku solver x u solver x u tlhela u dyondzisa n'wana ku solver vutomi ma yi vona mhaka hi swona u fanele so xin'wanyana i ku xikolo a xi heleli atlilasini xa suka tlilasini xi vuya amutini so hina hi ri vatswari va vana hi fanele hi tlanga role yo karhi aka vana va hina ene mi right va ta endlela yi vana va teka at least ni nga ku 70% ya siku hinkwaro va ri na vadyondzisi 30% leyin'wana yi na vatswari nga kuma ku a hi 30 i 20 hi maka 10 va fanele va ku huweni and then 20 yo yi tshamaka na vatswari so kahle munhu la fanelaka a fanelaka a shape vutomi bya n'wana from masunguleni especially loko se heta ka timhaka ta xikolo i mudyondzisi and then loko u nyikiwini responsibility yo fana yaleyo u fanele u swi amukela hi ndlela leyo xin'wana na xin'wana lexi ni fanelaka ni xi endla ku n'wana loyi a vuya ndleleni fanele ni xi endla hi tindlela hinkwato ku ni n'wi dyondzisa ku tiva ku munhu loyi u nyikiwe ka side rale u nyikiwe ka side rale so mi right ngopfu loko mi so ku yisa point leyi amahlweni leyiwani loko mo cheka loko hi ri kaya makaya ka ha vona ti-TV hi ti-battery ku nga se va na magezi matikweni mo tala of course ala mi humaka kona laha tinghaneni gezi ri hatla ri nghena so loko mi cheka ku ve na xitori lexi va ngo i yizo mihandzu ya xitori lexiya yi onhe rixaka ra Afrika sweswiwani loko mi ya xikolweni vo tatani Shishenge a va ha hlayisekangi ku na vana lava kota ku yima a ba mudyondzisi a n'wi humesela mukwana a xavisa swidzidziharisi a endla swin'wana na swin'wanyana a pfinya
na swin'wana hi mhaka ya ku loko se n'wana a ri kaya swilo leswi mu n'wi kombaka swona aka TV i swilo leswi swi kota ku n'wi cinca yizo yi le ku humeleleni Afrika-Dzonga mara a yi tlangangi namuntlha yi tlange khale ngopfu loko mo cheka xa vumbirhi ende yi vuyini hey vona va ku vele yi kombeni ka Netflix yes so yi ta ona ku ya amahlweni so n'wana u dyondza ku dzaha mbangi or nsinya wa ntshava u vone papa action ya hi ku vona ku papa action se swilo leswi a fika swi rhaba leswi ya vo Tata Nshenge va nga va dyondzisa n'wana a tlilasini loko n'wana a vuya fika a vona the wife the queen the river the wife housewives and all those things hi ku ti-program letiya ti teka xiave vuton'wini bya hina n'wana u believe ku ri loko a ri wa xisati i fanele a humelela loko a voniwa a nga mbalangi kahle a hanyela leswa swa ku a va na ti-sugar daddy ti n'wi xavela teki ra ka Gucci Louis Vuitton D&G ti-iPhone S23 na swin'wanyana hi mhaka ya influence ya leswi hi pfumelelaka vana va hina va swi vona kusuka aka TV n'wana u pfumela ku ri loko munhu wa ntima a fanele a humelela i fanele a xavisa swidzidziharisi i fanele a scavenger ku kota ku va a hanya ku scavenger in this context timhaka ta ku fanele a gwaza meneri Shishenge lawani a kota ku va a va tekela leswi va nga na swona a kota ku humelela so swilo leswi hi pfumelelaka vana va hina va swi vona loko va ri makaya swi na xiave xikulukumba swinene ene loko mi cheka na ti-TV ta hina hinkwato na leyi hakeleliwaka ku fana phela DSTV fana na n'wansati loko mi nga n'wi hakeli n'hweti na n'hweti u ta hetelela a lava wa timeka so wa timeka so loko mi cheka swilo leswi nga ku humelelisiweni laya na leswi swa khale loko ka ha ri na vo Bob TV na vo SABC1 ya mampela swi yini swi hambane ngopfu a ku na dyondzo ka leswi hi nga ku kombiweni swona ka TV so tala ti-program ta kona hi leti nga rejectiwa a Britain ivi ti dilizeliwa hina because a hi swi koti ku xava A grade ya show ya le America or a Britain hi nyikiwa vo The Bold leyi nga tlanga 15 20 30 years ago because hi leswi hi nga ta kota ku swi fikelela na swilo leswi hina hi swi producer-aka ka ti-program ti nga ti vula The Wife The Queen and whatsoever hi kombeta mukhukhu as if vanhu va ntima va hanya mukhukhwini ntsene ku khuluka khuluko wa nkululo na swin'wanyana so I think na hina vatswari loko hi fanele hi complimenta mathicara hi fanele hi tlanga role yo karhi or xiave xo karhi ku ri vana va vuya a forweni hi ndlela yin'wanyana ti nga bi mabangi loko n'wana a vuya kaya vatswari vo tala hi heta nkarhi hi nga chekangi ku n'wana wa hina buku ya yena yi tsaliwe yini la ndzeni lawani meneri Shishenge va ta tsala ku n'wana loyiwani u lava support yo karhi aka maths mina ni nga swi voni because xirinda yeluya u le ku nweni ka tiya ya yena masiku hinkwawo mara va tsalini laha ku na nhlangano wa vatswari na vana tanani ta mi byela ku n'wana wa n'wina u le ka kwihi so beyond the classroom ne le ndlwini a hi koteni ku vona ku ri n'wana wa hina u vona yini siku rin'wana mi ta fika mi vona n'wana a ri ka masayiti lama makulukumba ma inthanete mi nga swi tivi 20% ma swi twisanyana hi ku mi n'wi vekeleli TV ya yena kamareni ya yena u na access ya Wi-Fi ya kambe yini khampani leyi kha hi vulavula bila ICT a ni lavi ku mi hlamula ku ri computer swo fana na laptop hi Xitsonga i computer yo xingiwa i computer ya xingiwa a ni leyi yin'wanyana leyi yo paka liya mi ta yi xinga njhani laptop yi xingiwa la ya xingiwa tshama matsolo no le va vula ku bajoni direct translation leswi mi swi vulavulaka hinkwaswo u ni tsakisa ngopfu hikuva a nga teki kusuka ka xilungu loyi a ku laptop yo xingiwa se loyi loko xi tshama matsolo se swi ta ka timhaka ta ku ri hi fanele hi kota ku va na matimba ya ku kota ku va hi tumbuluxa marito ya hina ku va hi tumbuluxa marito a ko va timhaka ta ku ri munhu loko va ta va ku technology hina hi fanele hi swi teka hi ndlela yeleyo lava ya vo sungula va nga tumbuluxa ririmi leri lava va nga ta na marito ya ku fana na ku leswi i malebvu a va ri kuma ku hi rito rero vo ri tumbuluxa se swi va swi ri kahle ngopfu ku ri ku va na ku va ku vekiwa mali yo karhi ku tholiwa vanhu vo karhi lava nga ta kota ku va va tumbuluxa marito ya no mata no Big John mata ku rito ra hina leri hi fanele ku ri tumbuluxa ku ri vulavula hi mhaka ya laptop a na nte computer yo xingiwa so hi mhaka show leyiwani a yi vheti yi tumbuluxa ku i Zodo ma heteleleni i Zodo Zodo so ma heteleleni ma show hi fanele hi kuma hi tharito laptop
Yeah. Lithini mala wena? Izona. hayi a ri two wena ri wexe Vito ra laptop. Yeah, zodwa i-laptop. ya rito leri fanele ri thyiwa n'wana na n'wana a hleketa ku fanele ku va ku ri yini kutani hi ta kota ku kuma a ri xitshunxo khomeni Kandziyisa hala ku ri va nga tsala ka comment. a va ri tsala Yeah, va tsala ka Yeah. comment. ya Okay, ni kombela ku vahlaleri vutisa. va nga swi kota ku endla sweswo se loko hi kha hi vulavula i nga ri a mi vulavula ngopfu hikuva dyondzisi na vatswari va nga endla yini mara hi loyi n'wana a nga na nyiko ya vutsari ni ta kombisa hi boti laha ni voni kun'wana i nga ri tibuku tin'wani ti va ri ku yini ti pasisiwini ka ndzawulo ya dyondzo ya le Gauteng se hi loyi n'wana u na nyiko wa swi kota ku tsala yena a nga va na opportunity ya ku kumana na Shishenge hi loyi u wexe a nga swi kotisa ku yini ku a za fikelela ka kwala ka ku na tibuku ta yena ti za ti pasisiwa hi ndlela yaleyo kumbe ku a humelela ka mhaka leyi ya vutsari loko a nga ri kona Shishenge exikolweni Shishenge u kona laha Afrika-Dzonga Yeah. i timhaka ta ku ri mi kota ku va mi teka tinambara kumbe ti-social network leti munhu a kumekaka ka tona Tluka ra vona ra buku ya xikandza. ku ri vanhu va kota ku va ta eka hina hi kota ku hi va pfuna hi ku xikulukumba lexi hi lavaka xona i ku va hi pfuna rixaka loko mfumo wu lava ku hi seketela wu ta hi seketela ku hi kota ku hi pfuna rixaka hi ku hi langutana ngopfu na lavantshwa loyi i n'wana wa ka Bungeni mina ni huma a Jim Jones loyi i n'wana wa le Jim Jones hi ku huma e Jim Jones u swi kotile ku ni fikelela kusudi ku na vanhu vo tala lava va humaka kona kwala Joni kwala hi tshama kona van'wani va huma kumbexani va huma vo Natal lava ni nga kota ku va ni va pfuna se Shishenge i munhu loyi a nga tiyimisela swinene ku va a ya kota ku pfuna rixaka ku va ririmi ri kota ku va ri hluvuka ri ya emahlweni se n'wana yaloye a nga kota ku va a tihlanganisa na mina eka nomboro ya mina leyi mi nga ta yi tsala loko se hi ya ku heteleleni na loko mo ni nyika yo sweswi yi ri 083 yeah 33 yeah 88 yeah 275 na sorry va nga na 275 mara ni nge rivali nomboro a nomboro leyi yi na malembe mo tala loko na ha n'wi dyondzisa ni tirhisa yona So ri tluka ra vona ra buku ya xikandza. Na Facebook. Tluka ra vona ra buku ya xikandza. Enock Shishenge ya ENOCKSHISHENGE Loko vo ka va nga va kumi va nga khwinuta na mina. Ra mina i Ntsako Nhombelani or loko vo tsala ku Marikana hayi liya ya ndhawu liya ku nga dyiwa vanhu lava vo mbala uniform ya blue or ya wazi. Marikana se i munhu ku nga mina sweswiwa. Ta kota ku va fikelela ka principal ni va vitana principal Shishenge kambe sweswiwani se mi pasela tidyondzo ta vukamberi Tolweni kunene. ni graduate leswi mi nga sa ya le maninginingini So xivutiso xin'wana lava ku xi vula va xi kombini hala hi mhaka ya loko va ta vulavula hi vo yizu na swin'wana na swin'wanyana hi Xitsonga a swi le kuteni ni te I'm guilty as charged so mina ka nkarhi wa mina a tsandzeka ku vulavula hi na vulavulelo ra masiku hinkwawo lero hi katsa xilungu ngopfu so mi ta ni khomela safety ya n'wina va yi vulavurini laya vuhlayiseki a mi hleketi ku ri eka ndzawulo ya dyondzo mi tivisa or ku introduce occupational health and safety within the workplace because loko ku ri na sweswo hi kota ku analyze ti-risks leti nga ta va ti ri kona ka vadyondzisi between vadyondzisi na vana ivi hi vona ku ri okay ti-control measures hi ti hi nga ta ti vekela ku ri swilo leswi swi nga humeleli because I've seen the private schools now va le ku swi introducing mara hala ka public schools a ndzi tshama ni swi vona hi ku safety ya mathicara I think yi le ka risk ngopfu ku tlula ya vana va xikolo mara loko mo swi vona ka media swi tikomba nga ku ya vana va xikolo yona nge le ka risk so swi tikomba nga ku langutiwa ngopfu vana va xikolo obviously yes hi mhaka ku i vatsongo vadyondzisi hi mhaka ku i vanhu vakulukumba a va le ku tekeriweni enhlokweni to that extent and then loko o tikuma a biwe hi mpama hi n'wana wutsongo a nga expectiwi ku ri a tlherisela mara sweswo hi va hi ri a hi proactive
ku ri hi reactive so hi reacta after loko se swin'wana swi humelerini ku endleni swa so hi mhaka ku se swi humelerini then ku va proactive a mi hleketi ku nga va ku ri na a need ya ku introduce occupational health and safety ka education ya ka ndzawulo ya dyondzo ni tsaka ngopfu vonelo ra n'wina hi ku laha xi ngo ta tanihi xivutiso mara ni na ku tshemba ku ri n'wana na n'wana la nga yingisela u swi vonile ku mi tlhokovetsela ku ri swilo swi fanele swi famba swi ya kwihi mina tanihi muyimeri wa swa union eka vadyondzisi ni tirha hi tona timhaka teto ta swilo swa ku fana na ku va vadyondzisi va komiti va endle swin'wana va endlela vana kutani loko va kumeka va chajiwa hi mina ni nga ta ku va ni vitana ku I'm a bush lawyer hi ku ni yimelela vona ku ri swilo swo fana na leswi a swi fanele swi nga endlekangi hi ndlela leyi na swin'wana swin'wana vanhu lava fanele va nga kumeki va cukumetiwa hi mhaka yo fana na leyi na swin'wana swin'wana lexi ni nga xi languta i ku vadyondzisi a va koti ku va tekeriwa nhlokweni ngopfu kumbe va nyikiwa attention leyi nga fanela eka timhaka ta ku swa mental health and all that because loko u ri laya ka education ku na ti-challenges to tala ngopfu swinene se ni vona onge ku fanele ku va na ndlela yo karhi leyi yi faneleke yi kota ku va yi langutana na timhaka ta ku vadyondzisi va kumeka va hlayisekile lomu swikolweni hayi ku ri vadyondzisi ntsena na vo vana ku va fanele va kumeka va hlayisekile hi ku loko mo languta the imbalances that is there between the schools that are actually in the townships the rural villages as well as the suburban areas there's no equality in any way because when you speak of the former model C schools as well as the private schools where people pump up close to 250,000 a year to take their kids and mina nguta na swikolo leswi swa hina swa ku mi kuma ku ri i ti-container xikolo hinkwaxo na swin'wana na swin'wana ndhawu leyi nga ka swona ku na ti-tavern to ringana 15 leti nga rhambela xikolo na swin'wana na swin'wana swi kumeka swi hambana hi ndlela yaleyo se mfumo wu fanele ku kumeka wu ta na tindlela ta ku va kota ku va lulamisa swiphiqo leswi ku nga va ku ri timhaka ta ku ri va aka miako leyi nga ta kota ku va yi endla ku ri vana va titwa va hlayisekile loko mo languta swikolo leswi nga akiwa kusuka emalembeni ya 1994 mi kuma ku swikolo leswiya ku hava tiholo ko va timhaka ta ku ri vana va fanele va ya swikolweni leswiya ku ya va dyondza 1 + 1 = 2 swi helela kwalaho loko ku ri na tiholo swi nga ta vula ku vana lavaya loko ku ri na tiholo va ta kota ku va endla swilo swo fana na tidrama va endla swa ti-debate ka tiholo letiya na swin'wana se leswi i swilo leswi mfumo u fanele ku kota ku va swi langutisisa hi ku loko u vulavula hi mhaka ya safety ya vadyondzisi na vana lava va taka na timhaka ta crime va endla swo dzaha na swin'wana na swin'wana i vana lava loko xikolo xi huma a va kumeki va ri na lexi va fanele va xi endla kasi loko a va fanele va ri na lexi va nga ta xi endla swilo leswiya a hi ta kota ku va hi swi avoid se i mhaka ya nkoka ngopfu question leyi I think a yi fanele yi vutisiwa ka vanhu lava va nga na ti-office va nga na ti-office ka national ku va kota ku va lulamisa swilo hi ndlela leyi nga fanela democracy obviously hi nga vula ku ri i xilo lexi xi kota ku va xi ri xa un'wana na un'wana mara a hi kwenu hi nga na matimba yo ringana sweswi loko mfumo lowu nga ku rhangeleni va ta mi byela hi democratic centralization laha va tekaka ti-decisions on behalf ya hina and you find that is not the decisions leti va ti tekaka nkarhi wun'wana a decision ta kahle so that on its own mina I normally say it's more of
a dictatorship of a special kind. Yes. Leswi vulaka ku ri va kota ku va phusha vanhu ku vona va na matimba le henhla. Se mara yona democratic centralism, it's not bad in terms of actually managing things, but the way in which it is being used in our country, it is actually losing the line. So mhaka ya ku hi kumeka ku va na leswaku ku va na vuhlayiseki ka vadyondzisi i mhaka leyi faneleke yi nyikiwa attention, yi fanele yi nyikiwa nkarhi ku hleketiwa hi yona, va tlhela va kota ku va va phasa minawu yo karhi kumbe va veka minawu yo karhi leyi nga ta kota ku va yi kota ku yi manager all those things and because it's very bad. Kuna one video ni nga tshama ni yi vona, I think ni yi vona around mbirhi after maybe 3-4 years back. Xin'wana ni xitsongo a primary xi ka xi rhuketela thicara ra xinuna and misa luya a nga xi khoma hi voko rin'we a xi tlakusela henhla a xi cukumeta a va hetini hi xona. Ni swi vona ku misa lowu wa kwata ku ri na thicara ra xisati a ri rona ri ri control ka situation ri tsundzuxa thicara leri ku ri no you can't, no i n'wana ntsongo loyi. Mara leswi a xi rhuketerisa xona a xi ri ku provokeni, ma vona ku pfuka munhu to an extent ya ku na le court ta fika ku a nga ta endla nga pfukiwangi ivi yi wina case. ene hi ku tiva ku xa swi tiva ku xi nge endliwi nchumu ene ma tiva hi ku ya se hi helele hi nkarhi hi ku ya ku pfaleni ne lexin'wana ni nga xi vona hi varhangeri va hina every time va yisa hansi budget ya le ka Department of Education or ya le ka timhaka ta dyondzo, especially loko swi ta ka dyondzo leyi le hansi hi nga vulavuli leyi ya le henhla ya le tiyunivhesiti or hinkwaswo leswi endlaku ku yini swi va swi nga ri na matimba ya ku cincacinca swilo leswiwani, especially that's why mina ni ku especially ka tindhawu ta le makaya. Tindhawu ta le makaya phela a hi na matimba hi kumeka hi yimele government hinkwenu, but at the same time Shishenge va kala va Shishenge va kala. Lexi mina ni ta kombela xona kahle loko ri ku na lava nga le ku yingiseleni va nga mathicara or un'wana na un'wana la nga le xitikomakaya or matikoxikaya hi Xichangani. I timhaka to nkarhi wun'wana a hi fanelangi hi yimela government, ku na swilo swin'wana hi nga swi endlaku hina hi hexe hi ri vaakatiko swi spaka government. I think loko wo va na ku na ti-coach to tala ngopfu ta bolo makaya, loko wo ni kombela which is swi nga va swi ri na kanganyisa ko karhi government yi ta ku no loko n'wana loyi o vaviseka u ya n'wi endlisa ku yini na mara munhu loko o ta yexe a fika ku ni lava ku teka vana lava loko xi huma xikolo ni tshama na vona va dyondza bolo va ta va mavokweni ya mina. I think that would be another something that can spark government. You should want to I think mina xa simple mathicara lava nga na ku swi navela ku swi endla swilo Shishenge no a hi vo Shishenge lava nga na ku swi navela a va Shishenge lava se va nga le ku a ni tinambara nyikiwini a va fonini Shishenge ku ri Shishenge swi endlisa ku yini. Before hi pfala ni kombela ku loko u nga addressa tivi this u one. vutisa question u pfuneka swinene, loko u nga vutisi u ta tshama na a burning question. Before hi pfala ni kombela ku hundzisa leyiwani very he who funds you controls you and your thinking ne ene swi na nkoka swinene swilo leswiwani ta vuya ka swona a ku heteleleni hi vulavula hi timhaka ta infrastructure. Loko mi vona the Proteas kha yi tlanga ka television ku na vanhu vo tala maybe aka vatlangi lava pfumeleriwaka aka a groundini mi ta vona vambirhi ntsena va ri vanhu lava ntima. Hi ta tlhela hi vuya hi ti blame hina hi hexe mfumo wu le mavokweni ma hina vanhu va ntima aka ti-seat ta 400 a parliament maybe 350 ti le mavokweni ya vanhu va ntima. Hi nga kota ku cinca vumbiwa, hi nga kota ku endla swilo hinkwaswo hi ri vanhu va ntima. Loko no mi vutisa hina hi nga tshama laha a Collins Chavani municipality or ka masipala wa Collins Chavani ku hava xikolo lexi nga na tennis court
ku hava xikolo lexi nga na cricket field, ku hava xikolo lexi nga na basketball court, ku hava xikolo maybe lexi nga na chess board. Ene chess hi yin'wana leyi endlaka ku mihleketo ya wena yi va aka level yo karhi. U nge swi koti ku tlanga chess ivi u tlhela u ya gwazakata ni xixenga lawa exikolweni, u nge swi koti. Na cricket na swin'wana na swin'wana because hi hava timbala ta mitlangu ya ku hambanahambana swikolweni swa hina ngopfungopfu ematikoxikaya. Hi ta tshama kha hi fika hi ku no loko the Proteas yi fanele yi tlanga or amabokoboko ku fanele ku va na a black quarter ya 90% or ya 50%, mara a hi le ku addresseni ka problem from the root cause ku ri hi endla timbala ta mitlangu aka swikolo hinkwaswo ku ri vana va hina va ntimeni a Thembisa eqinisweni yi fanele yi va na ti-fields leti ti addressaka timhaka ta ku ri hi kota ku va na vanhu va ku tala va ntima va tlanga ku cricket, rugby na swin'wana na swin'wanyana. Mara above all ku va ku se hi fanele vulavula hi mhaka ya decolonization of the mind of the curriculum. Hi mhaka ya yini leswi mi dyondzisaka vana exikolweni swi na nkoka swinene ka vutomi bya vona. Nkarhi wa ku hi dyondza hi timhaka ta tinjiya na tifishi na mikolondzwana ti fambini. Hi fanele hi dyondzisa vana ku aka mabridge, njiya ni nga to bata ni dya ku photosela computer. Sweswi hi na problem ya gezi. Vana lava va nga primary a China va swi kota ku solve problem ya ndlwup na swin'wana na swin'wana. Loko n'wana a ri ya ka standard 1 a China, Yeah. I don't know how they call it that side. Yeah. Va ka kota ku endla watch ya chopeta liya. Exactly. So i swilo leswi fanele ku swi addressa swikolweni swa hina. Xo hetelela maybe kusuka ka mina i timhaka ta ku uniform yinene white, grey, blue, khaki yi suka kwihi? Why hi nga teki yele ya hina n'wana a rhungeliwa hi teka nceka n'wana a rhungeliwa hembe ya xichangani leswi tikhalakhala teti a ya xikolweni hi yona yi suka ku African country leyi nga sungula sweswo. hi sungula kwalaya. Ya mara leswi a swi vulaka ma vona loko hi vulavula hi education still remains a colonized space. Hi nga lava ku vula swilo swo tala kumbe hi hambana kumbe hi twanana, mara lexi salaka education is a colonized space. Number one, curriculum leyi hina hi endlaku, it's not actually based on our locality. Because when you decolonize education yi fanele ku meka yi nanguta ku solve the problem mi nga na tona tikweni. Number two, timhaka ta ku vela timhaka ta ti-tendering systems lomu swikolweni and all that, so leswi swi destroying one way or the other. Number one, sweswi ku na ti-container eswikolweni vana va ti onhetela, swi tsakisa un'wana loyi a nga ta kuma tender kuma ku ya va rhumaka vo rhumiwa vana lavaya. Number two, ku na ti-fence leti nga kona lomu exikolweni, ku na mabodobodo, ku na munhu loyi a faneleke a ta lunghisa laha xikolweni. Se mhaka ya yizo la yi taka hi kona. Se education on its character at the moment, it's a colonized space, and hi fanele hi xi decolonize one way or the other. Loko hi dyondza hina sweswi hi dyondzisa hi xilungu. Loko hi dyondzisa i yini lexi nga na nkoka ka timhaka ta ku munhu a dyondzisa creative arts hi xilungu. N'wana loko a ta endla drama a fika a vulavula hi xizulu xa yena, a vulavula hi xilungu xa yena, a vulavula hi xipedi xa yena, Xitsonga xa yena, Xivenda xa yena, i yini lexi nga wrong laya? And loko mi languta ti-library leti nga kona kwale matikoxikaya, ti-library languta library yin'wana na yin'wana leyi nga kona, ku hava buku ya Nhombelani, tibuku leti nga kona ku hava buku ya 99% ta xilungu ta hi xilungu laya. Ivi mi tlhela mi languta ku ti-infrastructure, how many libraries in aka Malamulele, a College Chavani na swin'wana swin'wana. Vulavula Those are some of the things that we need to analyze leyi vanhu before hi fana. Ku na xitori lexi i xitori ro drama tlanga ka SABC2 Giyani Land of Blood. Hi tsandziwa hi yini ku xitori lexiya xi thyiwa vito ra xichangana ri helerile xilungu xikarhi. phela swi endlaka lomu Giyani Land of Blood loko hi le ku tlhavatlhavani, hi le ku dlayadlayaneni a Giyani tikweni ra ngati. xitori xa ku sungula xa Xitsonga hi xi pfilunganya hi ndlela liya. Ya xona hayi. lexi xi humelelaka i timhaka ta ku loko ha vulavula hi nga va hi tikomba onge hi le ku ringeteni ka timhaka ta ku va hi nyika ntshikelelo eka xitori lexiya, kambe lexi salaka i ku
vanhu loko va ri na mavonelo va fanele va vula mavonelo lamaya loko ma tekiwa ma nga So. tekiwi Yeah. loko ma tekiwa ma tekiwa So. loko ma tekiwa ma nga tekiwi ma nga tekiwi Yeah. xi xikulukumba xitori lexiya xi nga va kumbexani xi tini ku nga ri timhaka ta ku ri va lava ku improve ririmi na swin'wana na swin'wana mara swi tsandza hi yini ku kumeka xitori lexi nga ta kota ku va xi ta kota ku va xi improve ririmi ra Xitsonga na ndhavuko wa hina, yeah. na ndhavuko wa Xitsonga hi ku xikulukumba lexi lavekaka i timhaka ta ku ri hi nga lahlekeriwi hi ndhavuko wa hina. Ku na swo tala ngopfu leswi mi nga swi vulavulaka hi switori swoleswo na swin'wana ku na switori swo tala leswi tlangaku swa tinxaka tin'wana swi nga na valandzeri vo tala hi ku ya hi storyline ku nga ri timhaka ta ku xi vulavula hi ririmi rihi se leswiya hi leswi hi fanelaka hi kota ku va hi swi langutisisa vatsari hi tele hi nga tsalaku hi ririmi leri nga hlantsweka ra nhlawulo wa le henhla wa le maninginingini kambe xana loko mi languta swa kota ku va vanhu va nyikiwa ti-opportunities ta ku va kota ku va fikelela kwalano. That's why I'm saying colonize so space. Kombe question ya one. Hi nga pfala hi xitokovetselo musi. Colonize hi Xitsonga. Colonize hi Xitsonga ku va Kuhlongiwa. Ekuhlonga bya ku huma ematikweni ya le handle. Okay. Swana wa ri ndzi nga bokisi. so na ku support le mi nga hi vula ne na mavonelo man'wanyana ma kha ma support leswi hi ku swi vulavula leswi ku humelerisiwa ka xitori xa Land of Blood hi nga va hi ri na vatsari vo fana na va Nhombelani na vo n'wina papa mara muhumelerisi la a humelerisaka nongonoko walowo i muyini na I mulungu na mvele. ene swi ta swi huma kwihi na hi ku hina Matsonga hi hava vahumelerisi swi ta kha swi ka kuni na ku sukusela kaya le dyondzo ya hina a hi pfumeleli ku hi va ka space xexo ka vona sweswo ku na vana vo tala va nga swi tivi ku u nga endla swo fana na leswi as a career u nga endla timhaka ta radio as a career u nga endla ku tlanga bolo as a career va ta swi tiva njhani va Xishenge va nga ri kona hi swona sweswo ni vulaka swona hi ngo no sola tlhe va na Xishenge xa kala xi fana na mali Yes. hi ngo va na solo na swibumabumeli mara the root cause i ku vana va ha tshikelelekile loko swi ta ka timhaka ta dyondzo kusuka matikoxikaya tatani Nhombelani nga pfalela hi Xitokovetselo. xitokovetselo Ene mataku veta hi nana ene Xitsonga xi nandziha ngopfu ne hi ku xi na swilo hinkwaswo so lexiwani hi xi thweku i mbuva mbuva hinkwenu ha yi tiva ene na kombela a hi tikhomeni sweswi ni vulavula hi mbuva ma ni vulavula hi swin'wanyana mi nga ni cinci no vula ku mi nga ni cinci mi ni vulavula hi mbuva leswi mi nga ta hleketa swona ma ni vuli swona so xi thweku i mbuva a ndzi ali ndlala hi yona kambe leyi mbuva hundzani nayo kumbe mi nyika lavaya onge vo tala va petapete tintiho phela se yi pfuvapfuwile mina yi ndzi hlambisa timbili beetroot na yona se yi hlangane na kwembe yi nyakapfarile yi vundzile yi nga twa na mumu endzeni ka bazi ra ka Xilumani se yo ptsetle yi tlhela yi ku mvele onge i nhlampfi kumbe loko a mi lo ndzi nyika yona loko bazi ri suka le ka Mahonisi kumbe a ndzi ta va ndzi miyete nyoka leyi vonani mi nyika mani maseve mina nyoka ya ala leyi a hi yona ya ku pfuniwa ana bomb spray yi nga titivata na tinhongani mo kondzelela mi fika na yona eThembisa hambi yi chuwile va ta londzota marhumbu ya vona a ya kheti mbuva Wena nkosi yami. hey kenze ngoma kuna ikhenze wena awutlele ka musikile ka kulora ke kule kuloreni ene kuta
comment ke le ka previous one le re wa tlela wena e ta vutisa maheteleleni ni nyika vanhu nkarhi ni vona Sami anamkhomi mbuva ya n'wina. Mara mbuva ya n'wina se yi vundile. yi vundile yi khomi ya le Yo psetle. Ya kota tu thank you. Loko hi fanele hi tsala hi zona. a ku nyika xiyimo xo xa kumbe u koka makhelwani No, lexi humelelaka i ku Vutsari ka nkarhi wun'wana na wun'wana lowu a hlanganaka na xiyimo xo karhi u xi languta hi ndlela ya vutsari. Yeah. Swi nga endleka xiyimo lexi no byeriwa wun'wana kumbe xana xiyimo lexi ni hlangana na xona mina. Loko ku ri ni hlangana na xona xiyimo lexi ni fanele ni xi veka eka Vutsari. Ivi se hi kota ku twisisa ku ri okay loko munhu a ri na ku tsakela eka munhu wo karhi a nga kota ku va a swi veka njhani. Hi ku loko tanihi mutlhokovetseri mina ni mutlhokovetseri ku tlula munhu loyi a tsalaku tibuku ta matsalwandzungulo ku nga tinovhele na tin'wana. Loko ni languta n'wina Malebvu malama ni hleketa ku ni fanele ni vula swin'wana hi mo. Ni nga vulavula hi timhaka ta khwiri. Ka tibuku leti ti vona kwalano a vulavula swin'wana na It's a mechanic, and I think the guy, the professor in the cool. Lose up your macro, you put our sketches, your macro, as you need. Say, Loxasa Palapali, while loving the thing about Dodger, I got a Gemma at the wall, come from Mongo, about Gemma, I got your. Well, was just a cancer why Magabu, my teacher, same Matekawana, Bashati, and Javakuskas, what's the name? About Dodger, switch up there. There's a African name to the quad, a professor in the cool. Say, trace of Lamish now titled from another block of Magwana of Jerozoka, Kamakali. Got Magata. Teto mga vulavula ti va ku mathicara swi endlisa ku i mhaka leyi tala ku minkarhi yo tala ku va hi vulavula hi yona lomu ka ti-mass meetings lomu minkarhi yo tala loko mi ni munhu la a adirese-ku ma-1000 minkarhi yo tala ya vanhu hi ku ya hi xiyimo lexi nga ka xona ku ri ndlela ya timhaka ta ku kota ku ri hi ponisa vanhu ka xiyimo xo karhi lexi va fanelaka va nga fikeleli eka xona. Mhaka ya ku va vadyondzisi va lavana na vana va xikolo mhaka yo fana na leyo i mhaka leyi na siku na rin'we yi nga ta ka yi nga amukeleki hi ku mudyondzisi hi ku ya hi ku u le ka xiyimo xo karhi u na matimba swi tika ngopfu n'wana a fika a ala loko u n'wi byela leswi u n'wi byelaka swona mi nga va mi twananini kumbe mi nga twanananga se ti-case to fana na teto i ti-case leti thicara rin'wana na rin'wana leri ri nga kona la Afrika-Dzonga ri swi tiva ku ri loko wo za u kumeka kumbe u swi twiwa ku ri u rhandzana na n'wana wa xikolo loko yo za yi ripotiwa mhaka leyo it's mandatory ku ri u fanele u hlongoliwa kunene a hi mhaka ya ku u ta tweliwa vusiwana na swin'wana na swin'wana se i mhaka leyi munhu un'wana na un'wana a swi fanele ku a tshama kha a swi tiva ku ri mhaka yo fana na leyi i mhaka leyi nga ri ku kahle leyi faneleke yi nga endliwi leyi tanihi vatswari hi fanele ku hi ringeta ku va hi sirhelela vana va hina ku va nga koti ku va kumeka va hlangana na timhaka to fana na teto na vadyondzisi na vona va fanele va tiva ku ri timhaka to fana na teto i timhaka leti ti nga ri ku kahle hi ku mhaka yo fana na leyo u nge yi wini hambi wo ya kwihi ni le kwihi. timhaka leti lehini hi nga heta nkarhi wun'wana wo leha i khense ngopfu tatani Enock Shishenge. I think ku na leswi hi nga ta vulavula na swona hi nga ta vulavula hi swona after loko se hi pfalini na ku na swin'wana hi kha hi vulavula na swona maxava hi fanele ku swi humelerisa. I think swi align na leswi a hi ri ku swi pulaneni so hi ta vulavula loko hi heta lana.
tibuku ta n'wina mi te vanhu va nga mi kuma kwini? Kan mambo vanhu va nga hi kuma eka Enock Shishenge enockds@gmail.com, Enock Shishenge ka Facebook, ka thuka ra xikandza xa buku. ya Xikandza xa buku. loyi u tirha ka mina u tirha ku toroka. Va nga ni kuma ka 0833388275. Swa tsanika holi. Toloki ya mina wa hola u hola kahle mfana. U hola kahle, a swi laveki leswi swo munhu loko a mi pfunapfuna ka swo fana na leswi a mi nga n'wi holeli. Laha u ta hola hi hlamusela hinkwaswo. Liya nge yi tolovela. Okay, so loko mi lava tibuku ta tatana Enock Shishenge mi nga va kuma eka nambara ya 0833388275. Hluka ra buku ya xikandza i Enock Shishenge. Enock ya ENOCKS, xivongo i SHISHENGE. Until hi za hi hlangana nakambe vanhu va ka hina. Mi khense ngopfu, mi nga rivali, this episode was brought to you by Bila ICT Solutions. Loko u va lava ta va kuma ka info@bilaictsolutions.co.za. Hi khense ngopfu until hi za hi hlangana nakambe.